Yesu ashimwe kandi Yesu ahimbazwe cyane. Imana ikomeze ibagire neza. Nje gushimira Imana yuko nahereye mu kwa mbere ngeza mu kwa kabiri, ngeza mu kwa gatatu, ngeza mu kwa kane, ngeza mu kwa gatanu, nkihumeka umwuka w'abazima. Kandi nawe uri kundeba nuko byagenze. Birashoboka yuko hari igihe cyageze ntibyagenda neza, ariko Imana yarahabaye. Imana yarahabaye uri kwa muganga, Imana yarahabaye ugenda mu muhanda, Imana yarahabaye uri mu kazi, Imana yarahabaye uri mu rugo, Imana yarahabaye mu bana bawe, Imana yarahabaye mu muryango wawe. Anama ndi kukubwira ngo igihe kirageze ngo ushimire Imana muri uyu mwaka, ubwe ngo Mana warakoze, Mana warakoze, Mana warakoze. Nze nkubwiye ngo bira bintu byose wasengeye, iyo uza kuba udafite kwizera nta kintu byaramaze. Ongera kwizera, ongera usenga Imana, ongera ushima Imana, ariko mbere yo kusenga Imana, mbere yo kunayishimira, ubanze uce bugufi usenga Imana, uyibwire ngo Mana birashoboka ko naba ntaragenze neza nkuko bikwiye, birashoboka ko naba hari ibyaha naba narakoze, Mana unyeze kandi untunganye. Ndagira ngo dusomane ijambo ryamfashije cyane, ijambo riri mu Bafilipi, ni ibice 4 umurongo n'uwa 13. Haravuga ngo, haranditswe ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Mbisubiremo, nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Bishatse kuvuga ngo ibyo twakora byose dushobozwa n'Imana, dushobozwa no kuba yaratanze umwana wayo akabambwa tukabamburwa. Ariya maraso yamenye n'igiciro niyo atuma twitwa abana, yikitwa data. Hatazigira umuntu uzakubeshya, turi abana b'Imana, Imana ikitwa data. Ni nayo mpamvu mu gihe hari ikintu cyo gusaba umubyeyi wawe umubwiza ukuri, ntatagira ahantu umuhisha. Ndagusaba kugira ngo ukomeze ushime Imana, ukomeze wegere Imana, ukomeze uhiramishe umutima wawe, uko uryamye uko ubyutse ubwire Imana ngo ushimwe, kandi uyibwire ngo akana ko wakabonye. Mu gusenga kwawe, mu kwinginga Imana kwawe, Satani atatumuhwema gusenga, Satani atatumucika imbaraga zo kugira ngo uhamagare Imana. Imana yarakurinze kandi iracyakurinze. Ubwo buntu hari abantu benshi batabugiriwe. Birashoboka ko baragiye gushyingura ahantu bapfishije, birashoboka ko warakoze accident, ariko Imana yarakurinze. Hari impamvu yatumye ukomeza uhumeka umwuka w'abazima. Imana ikomeze iganze mu buzima bwanyu, Imana ikomeze ibagiye neza, Imana umva ibaremera amashimwe uko bwije nuko bukeye. Mukomeze kudukurikirana ku mbuga zacu, ni Voice of Hope 250. Imana ikomeze kubajya neza mu izina rya Yesu.